Ake ngiphinde ngithathe ithuba nginibingelele nonke abalandeli baleli page ese-refresh ecela like ushare uphinde ucomment wakhohlwa njalo ukusubscribe kulona leli page noma le channel le. Nginiphathele iy'ndaba ezimbi balandeli baleli page zalo mfethu lo osebenza ka-Courier Guy obediliva amaphasela aphinde wa-collect futhi ngaphansi kwenkampani i-Courier Guy. Igama lakhe-ke nguMfundo Mvilakazi. Kuthiwa-ke bazame ngolosihlanu ukumphuca imoto base bemdubula washona. Abayaziyo-ke lokhu isevisi yakhe kade yenza ka-Courier Guy kuthiwa-ke ubenza isevisi eseqophelweni eliphezulu kangangokuba ubegcine eseba ngumngani kanye ne-client. Amanye nje ama-client aka-Courier Guy bengafuni ukukholekthelwa noma ukusendelwa ngabanye o-drive. Elinye lama-client akhe okwaziyo ukuthi makhulu nelikhalelwayo nedatshukelwayo ngoba lincane kakhulu nguPay. uPay ubemthanda ukufa umfundi. Uthi umama kaPay ingane yakhe ibihlezi imtshela njalo umfundi ukuthi iyamthanda, iphinde futhi imchazele ukuthi izizwa kanjani ngaye. Sithi nje akaduduzeke naye uPay kanye-ke nalo othandana naye-ke umfundi. Sibonela ukuthi unentombi-ke nayo Nkosi yami anengane futhi nayo. Nomndeni bakithi sawududuzeka isona sithombe lesengane yakhe kanye-ke nentombi akade bamisene nayo. Siyacela-ke abalandeli baleli page ni-like and comment and phinde ni-follow lona leli page leli. Siyabonga.